nongeye kugusoza tugiye kubana muri iki kiganiro. Amazina yanjye nitwa Rwamcyo Gamaliel, hamfatanyije na Thierry Cedric kugira ngo amajwi n'amashusho bagire bitunganye. Diyosezi ya Kibungo yavutse kuri Diyosezi ya Kabgayi kuwa 5 Nzeri mu 1968 bikozwe na Nyirubutungane Papa Paul wa gatandatu. Iyi diyosezi iri mu burasirazuba bw'u Rwanda, ikaba ifite ubuso bwa kilometero karumbi 2670. Iyi diyoseze igice kinini cyayo kiri ku burasirazuba bw'u Rwanda kandi ikaba ihana imbibi na Tanzania mu burasirazuba bwayo n'u Burundi mu majyepfo. Aha niho dusanga paruwasi ya Zaza. Mbere yo kuvuga ku mwihariko wa Zaza mu mateka adasanzwe ya Kiliziya y'u Rwanda, reka tubanze turebere hamwe uko Kiliziya yageze mu Rwanda. Nkwibutsa gukora subscribe, like, comment na share, ndetse mukaba mwadukurikirana ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Instagram, Facebook ndetse na Twitter. Ku gicamunsi cyo wa gatanu tariki ya 2 Gashyantare mu 1900, ku munsi mukuru wo kwigaragaza kwa Nyagasani, nibwo Musenyeri Yohani Joseph Wiriti aherekejwe na Padiri Bernard Barthélemy ndetse na Frère Anselme basesekaye Nyanza, maze bakirwa ibwami kwa Yuhi Musinga. Kuba rero abamisiyonari bera bari bahageze ku munsi wo kwigaragaza kwa Nyagasani, byo wagira ngo byabaye ubuhanuzi bwiza. Nyagasani yigaragarije u Rwanda koko, kuko kuva icyo gihe u Rwanda rwagiye rufata mbere mu kugera ku bikorwa by'indashyikirwa mu ngeri nyinshi. Koko rero muri iyo myaka itari myinshi iyo Kiliziya yasesuye ibigwi byinshi mu ngeri zinyuranye, ku buryo byabaye agatangaza mu maso y'abantu. Ntabwo dutinda kwiga ibya Kiliziya y'u Rwanda muri rusange, ahubwo turivugira umwihariko wa Zaza yacu. Koko rero misiyoni ya Zaza ni agasozi gafite umwihariko muri amateka y'imbaje ya Kiliziya y'u Rwanda. Misiyoni ya Zaza yashinzwe na Musenyeri Hiriti ubwe ku ya mbere Ugushyingo 1900. Iba misiyoni ya kabiri ishinzwe mu Rwanda nyuma y'amezi 9 gusa hashinzwe misiyoni ya mbere. Iyo nta yindi ni misiyoni ya Save. Bivugwa ko asubira muri Tanzania ubwo yari amaze guhabwa uburenganzira bwo gushinga za misiyoni. Yanyuze mu mirambi yo mu Gisaka cy'Imirenge maze abenguka agasozi ka Zaza, nuko agenda honda agatoki ku kandi atanu agomba kuzubakwa misiyoni. Ntibyatinze rero yageze Tanzania yegeranye iby'ingenzi bikeneye ngo misiyoni yubakwe, maze arakimirana araza ashinga misiyoni Zaza, ayishinga Padiri Barthélemy. Bavuga ko abamisiyonari bageze muri ako karere imvura yarabuze, abantu barasutse kubera inzara. Ariko umunsi bahageze imvura yikubise hasi isomye ubutaka, maze rubanda ibonamo ikimenyetso gikomeye cy'umugisha. Bityo ntabwo misiyoni ya Zaza yateye ibibazo by'umutekano muke nk'ibyabonetse Rwaza cyangwa ku Nyundo. Reka tuvuge bimwe mu bigwi by'izaza. Batisimu ya mbere mu Rwanda yatanzwe mu buryo busanzwe, ikandikwa mu gitabo cya Batizatorum cyagenewe kwandikamo abatijwe bose. Yatangiwe Izaza kuri Noheli mu 1902. Yahabwa Elizabeth Nyirambeba, umugore ugomba ko yarazanye n'Abaganda bafashaga abamisiyonari, kuko nta gisekuru cye kizwi imbere ye. Ariko nyuma akaza gutura Izaza ndetse n'umuryango umukomokaho kabuzwi muri aka karere. Koko rero birazwi ko Batisimu ya mbere yahimbajwe mu ruhame Save yatanzwe ku wa 19 Mata mu 1903, hari kuri Pasika. Icyo gihe abantu 26 barimo abasore 22 n'abakobwa 4 babatijwe na Padiri Lekondre. Abandi bari barabatijwe gusa Inaritikuro Mortis. Bityo rero misiyoni ya Zaza ni ya mbere mu kwakira isakaramento rya Batisimu ku butaka bw'u Rwanda. Uwo ni umwihariko wa paruwasi ya Zaza. Umupadiri wa mbere mu Rwanda Balthazar Gafuka avuka Izaza. Ni umusore wabanye n'abamisiyoneri bakigera Izaza, aho umutoni wabo ku buryo Padiri Pujeti yamujyanye igihe yari mu Kimibirizi, maze abatirizwayo. Nyuma yajyanye n'abandi 12 kwitegura ko abasaserdoti, maze na Donatire biraho bahabwa isakaramento ry'ubusaserdoti ku wa 7 Ukwakira 1917. Nta watinya kuvuga ko ari wahamagaye bwa mbere ngahabwa ubusaserdoti kuko izina rye riza mbere rya Donatire biraho ku ntondeke y'amazina.
bityo tumufite nk'umupadiri wa mbere na mbere mu Rwanda. Uwo ni umwihariko wa Zaza. Gafuku akomoka muri santarari ya Nyange, paruwasi ya Zaza, mu nkengero z'ikiyaga cya Mugesera, aho umuryango we n'ubu baracyahatuye. Umusenyeri wa mbere muri Afurika Mbiligi avuka i Zaza. Ku wa 14 Gashyantare mu 1952, Nyiricyubahiro Musenyeri Aloys Bigirumwami yatorewe kuyobora icyari Vikariyati ya Nyundo. Yari imaze gushyirwaho na Papa Pio wa 12, maze ahabwa inkoni y'ubushumba na Musenyeri Laurent de Promos wayoboraga Vikariyati yari isigaye ya Kabgayi. Musenyeri Bigirumwami Aloys yabaye umwirabura wa mbere yatorewe uyu mwanya muri Afurika Mbiligi yose, yari igizwe n'u Rwanda, Burundi ndetse na Kongo Mbiligi. Musenyeri Aloys Bigirumwami mwene Yozefu Rukamba rwa Karakawe ka Rucabisha rwa Rushenyi rwa Gwiza ya Sebakara ba Muto abazimya ba Ruregeye Umuzirankende, akomoka ku gasozi ka Zaza hafi y'ahubatse misiyoni. Yari yavukiye kwa 22 Ukuboza 1904, arahabatirizwa nyuma y'iminsi 3 kuri Noheli mu 1904. N'isabo wa Musenyeri Filipo Rukamba, umushumba diyosezi ya Butare, akaba n'ahoze yayoboye inama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda. Umubonekero wa mbere mu Rwanda Alphonsine Umureke avuka i Zaza. Kuva ku wa 6 tariki ya 28 Ugushyingo 1941 kugeza ku wa 28 Ugushyingo 1989, Alphonsine Umureke umukobwa w'imyaka 16 wigaga mu ishuri ry'abakobwa rya Kibeho, yabonekewe na Bikira Mariya nyina wa Jambo. Hamwe nawe abandi bakobwa 2, Nataliya Mukamazimaka na Mariya Karara Mukangango, babonekewe na nyina wa Jambo, abaha ubutumwa bugenewe u Rwanda n'isi yose. Ni amabonekero wa mbere muri Afurika nzima. Noneho rwose ijuru ryari rihisemo u Rwanda ngo rube itangarizo ry'ubutumwa bwaryo ku isi. Alphonsine yavukiye epfo gato yubatse misiyoni ya Zaza ku gasozi ka Kizihira ku wa 21 Werurwe 1965, ubwo yabonekerwaga bwa mbere ku wa 28 Ugushyingo 1941. Yigaga mu mwaka wa mbere mu ishuri ryisumbuye ry'abakobwa i Kibeho. Bene wabo benshi baracyahatuye aho yavukiye. Muri 3 babonekewe i Kibeho, Alphonsine niwe wabimburiye abandi. Bikira Mariya yamuhisemo ngo amuhe ubutumwa bugenewe isi yose. Uwo ni umwihariko wa Zaza. Ntitwakwibagirwa kandi ko Nyiricyubahiro Antoni Karidinali Kambanda yaturuye umurimo w'ubukaridinali ari umuyobozi wa diyosezi ya Kibungo, aho paruwasi ya Zaza ibarizwa. Muri iyi nkuru twifashishije ibyanditswe na Padiri Dr Mbonigaba Felicien mu kanyamakuru ka Seminari nto ya Zaza. Twifashisha kandi Dictionary of African Christian Biography BBC, ikinyamakuru cya diyosezi Katolike ya Kibungo. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.